wundi atari Yesu yo mbumba narindi zina no kwemera ukubugingo n'umunezero bibonekera Mwanje Yesu Imana nziza urukundo uri Imana Mwami Yesu ubwawe ukaba gakomera bandinze Mwami Yesu n'ijoro bandinze Mwami Yesu Umwana mwanje w'igitondo gushika mana ino saha nk'uko wabazima nabere gucikana cy'ubugingo Mwami Yesu wakomeje kundinda aho nagiye hose wandenze gusitara wanditse Mana gura n'abademoni gutanda cy'ubugingo hari abavunaguritse hari abapfuye hari abamutano bikuru hari ababuze ababigitanda cy'ubugingo ariko Mana cyo bakomeze kwana nanje suko natanze ikikunza Kenya ntacyo nari kuronka nari kugwa kugira ngo Mana simbona kugira ngo ibintu byose byabaye kubandi nanjye bimbeho ko Mana akomeje kundinda akomeje kumicyonwa n'icyo kwambara n'icyo kurya abandi bantu babibuze abandi bashaka n'ikiko kimwe cyo kurya mugabo akibuze gitanda cy'ubugingo Mana zibangiriye neza gitanda cy'ubugingo Mwami Yesu nagukoreye byinshi bibi bitakunejeje bitanaguhimbaje ndagusabye Mwami Yesu anagenda acumura ndareba ndacumura ndarebera lira ndacumura ndavuga ndacumura ndakora Mwami Yesu ndacumura ndifuza ndacumura gitanda cy'ubugingo aho Simana ndakwisaba imaraso ya Mana anasiyongera ntunganye gitanda cy'ubugingo uzobukoze ya maraso menetse ku musaraba wa Kalvari Mwami Yesu anyuze Mwami Yesu kuko Mana avuze ati nta wundi atari Yesu yoshobora kunkiza ibyaha gitanda cy'ubugingo ndetse nta n'undi Mana nakongera kwiza atari wewe mu gitanda cy'ubugingo uzobukoze amaraso menetse ku musaraba wa Kalvari yongera anyuze yongera ntunganye maze Mwami Yesu muri bitabo cy'imanza cy'ubugingo uzobukoze Mwami Yesu ndakweretse papa na mama ndakweretse abo tuvukana ndakweretse umuryango wanje ubandanye kubwira neza gitanda cy'ubugingo nawe Mana wani wagucumuye ko Mana wabasha kubabara gitanda cy'ubugingo kuri mu gitabo cy'imanza wandika mu gitabo cy'ubugingo uzobukoze ndetse Mana inshuti zanje uzigiriye neza gitanda cy'ubugingo ndetse Mana aho zagukoshereje Mana uzibabara gitanda cy'ubugingo zikuri mu gitabo cy'imanza wandika mu gitabo cy'ubugingo ndetse Mana n'abasi banje komeze kubarinda kandi komeze kubazigama aho bagucumuye ko nanjye nabagiriye neza gitanda cy'ubugingo bose babona Mana bakwiye kuba Mana bahari kugira ngo Mana babashe kubona kuguntu kumugira neza kugira ngo Mana babashe kubahindura gitanda cy'ubugingo uzobukoze Mwami Yesu Mwami Yesu ndashima ko ngije Mwami Yesu ndashima ko ngije inshuti n'abagenzi ndashima ko ngije abavandimwe ndetse ko ngije Mana papa na Mana tuvukana nawe gicwa gitanda cy'ubugingo Mwami Yesu wakoze niwe gicwa gitanda cy'ubugingo uragaheza Mana ni yale Mana uhezagira ntabwo icyubahiro niyo Mana ari we Mana utanga icyubahiro gitanda cy'ubugingo Mwami Yesu mu wese Mana agiye kuryama turakwingiza Mana abadayimoni b'ikuzimu Mwami Yesu n'injijiro Mana bakora batanga gukorera mutakwingiza Mana abadayimoni b'ikuzimu baturire Mana wamuriro wa gitanda cy'ubugingo baturire Mana mu izina rya Yesu baturire Mwami Yesu mu izina rya Yesu n'injijiro naho batanga kwinyegeza ngo bagira ngo ayagwenda mu bantu bakoresha ibyaha ndakwingiza Mana turire Mana abadayimoni abatarasohoka Mana bari kukuzimu Yesu zibiri inzira zabo gitanda cy'ubugingo mu kuzimu wabo uzobukoze gitanda cy'ubugingo nibaze Mana utiburere umuriro wana waka kugira ngo Mana bashe kuza gitanda cy'ubugingo buri mu masagiye kuryama Mana uze kwana nje gitanda cy'ubugingo kubera no mu wasi gitanda cy'ubugingo kuri no tubicano bashe Mana kubarinda bashe Mana kubagirira neza gitanda cy'ubugingo uzobukoze bagiriye neza Mwami Yesu bayindi kurota neza barinde kurota nabi gitanda cy'ubugingo ube kurota neza gitanda cy'ubugingo hande tumana zo kubahanura ndetse Mana indoto Mana bashaka ko barota barazimana baha kugira ngo Mana ibyo bashaka mu ndoto Mana bibe no kuba uzobukoze gitanda cy'ubugingo ndagusabye Mwami Yesu ngiye kuryama uze kubasha kundinda ubashe kurinda abadayimoni gitanda cy'ubugingo n'indoto mbi umukorota neza gitanda cy'ubugingo uzobukoze kandi ibyo kurota bibe kamaro kuri je no kuri wewe uzobukoze Mwami Yesu ndetse Mana umenye gukorera kugira Mana ubashe kunezerwa n'ibyo nkora gitanda cy'ubugingo uzobukoze amaso yanje ndetse Mana uyahindura Mana yakurambite uyakureba ikiye kureba amatwi yanje uyakumva Mana bikwiye kumva kugira Mana simbaje gucumurako
amaso yanje yakuye kubona mani bikwiye kubona igitanda cy'ubugeni simani gushimisha umutwe wanjye bari kuyumvira mana igitanda cy'ubugingo bikwiye kwiyumvirwa igitanda cy'ubugingo bihesha icyubahiro igitanda cy'ubugingo uzoba ukoze umubiri wanjye mana ubashe kwifuza guhesha umubiri biguhesha icyubahiro igitanda cy'ubugingo uzoba ukoze Mwami Yesu umunwa we kuvuga biguhesha umubiri biguhesha icyubahiro igitanda cy'ubugingo kugira amahana ubashe gushima abandi bashe gushima kuza igitanda cy'ubugingo rakazi kumana ndiye mwana ruhezagira rero Mwami Yesu ngiye kuryama komeze kundinda komeze kunzigama ndetse ndabyizeye kuri mana nzigama na rukundo mu izina ryawe Yesu dusabye amen. Naunda tari Yesu we alindi sina no kwemera kuko ingono munezero bibonekera muri we